testing 1 2 testing 1 2 test. Testing 1 2 testing 1 2 mic test testing
Onimeng sang kasadelia labalap ko kurusyan nan wain konpeng. Mon sa bukoy soko sa bulmara maskan koros ni Marte was na kachin kupuran ni pan pachuan bulianti. Management and radio P6AH. Menel Commissioner Wachungal Chondatongkan. O pachuan saksakan nilang. O pachuan sakar kita. At chungal sakaran kay panilap. O wawlap. Kon mulanir kalabarakso kon payo. Hey, chungol sagaran wow pang kupuran sanan kan wow ka sabul marlikan nalalaknan kaniya kan sabul marar kan koras ni marpe watch dalieway ligan kanalan wain konpe P6AH chungalan kita so wow search wayan pachuan wulianti menal commissioner wachungal chondatongkan o pachuan lukayam chon way pangalan konpe yung sak ang nan live broadcast ng liki nakasantiyang uyawi sang niya sin way Nett Ranwich January isa kayo parang counter ya katri sa kriyaw pero puwe kuwasa ay chingol sa karan wapan kupuran ko sa lapot laban national market way Nett wow lapan kupuran sa nan kanan way Nett nan kaniyay Nett olay sokan sari sokan and way watch so masakan paliyan talakalan way Nett Ochon way na chunsak o pachuan sakar kita na radio on pay radio P6AH kan pachoyang na live broadcast ng Likian Ranwich ang mapit Nett District Government Inauguration ang rain queenin ko kasan at kanan way Nett mo sa bukay so karakat ukcha ko siyang pachoyang na live broadcast ng Ranwich. Inaugural o Bajawan Rapiul Kayam Tikan di Koreo Ongan Solo.
siya muna ako ngayon sa Rawis. Kailangan rin kong may sa mas po develop. Kultural ka pa rin. Kung kids ko yun at sangot. May redal singak kachti pa ito ba? Kung singak kap nga ganir sa bulma pasansin maging chanchan ko yun rin. Rangot training kachin pasanay di. Kapko at bawasan ko sunod. Kusin ka kan yung pinapang from masaksit. Kusin ka kan pasan sa bali. At small kapko kan koros may sabasuan pa yung ikan. Pwede ka papairal. Tatok din tuwan kuprong. Kung kachin yung kids. Kets kitong kids, ngayon saraw yung buwan ka kachin yan. Kets ipatod yun, pang murang. Kusin ka kan sa bulman kids yung ano yung gol. O kabako mo na, totoo ko sa buwan. Ang rambot. May isa, kukutsin. Kukutsin yung kids. Kusin ka kan yung ano yung gol, malaylay. O kayang siya, totoo ko sa buwan, masipatod. Sabi ko, koros, subulian di koros. Sekarang ikaw hindi lang nagkabaya sa mga yeros. Yesus Kristus siya sa pangalabalang. Amen.
on the acting district administrator, so what on the Katna and one Bombay, on the William Moses and Memorial Corporation, Leader Gun and William Waynett, Senator Edmundo Leola, on the Songkong William Songkong Lakalap Chani. Wow, we talk irai so misan ko sa pakan pilihan talakan markan koros ng palihan Lorenzo o Seriso o kaya koros na uyak iyo ka ako pagkacin ko kuro rin kapagawan tulan ng reports. Acting Speaker, mucho more presidential committee, medyo mo lang kita po chair kakan legislator elekan na tigilit and way kabayar na ususlab na uya-uya na ni Inaugural ko bari yung 3 sa kayo. Kung ba't yung kukura acting speaker, may bato kung yata kung magagachay ng kakatsiya na katorogan Critters report ng EU na raise agreement. Kemudian Koreaman Jailengkap Pacoyam ng Patpacogan potential pang report ng Zero Ew de Punyado Isip Riyaw Paros Puchum ng Ingkong Ito Pacuan ay sa pong Pacuan so essential jay maganda ko ito sa campbell ko na siya Chairman Isip Committee yung report. Kailangan acting speaker sa government Presidential Committee, medyo malang kita po chair, kakan legislator, elekan na itilekan way kabayan ng ususlab na uya-uya ng Inaugural War para yung kakriya sa kayo ang na more than Nett district legislator. Kadrawan kaki, may and report ng duwan na kasansan pa. Committee men and sansan, kaanot na legislator elekan, poros Simulan din kakan uyak uya pagka Jawa and Nett district legislator din tuwan ilap o kaya dengan kawasan ng Kosonet and Waynett iralaw wadu irajikajik tayo irajikajik ew Riyaw Silu o Bayo o bisang ni ilap o kaya dengan Kosonet and Waynett iralaw tuwaw na lisap and Nett district law ng ipukisilu na kanyang tuway sa Riyaw. Acting Speaker, Committee man sansan na atete peri rai susta ubat sansan der nan molang ko kung ilay
Malay and Don Bay Supreme Court on the District Court of Besang Office and Sus and Nett. Into one record kan niat nan and Meg Pilipilan Aramas and Nett. I am the speaker in the proposal forward child education the Pacho and Chumalan Gita. Masuk yang Pacho propose ajar bangun cai dan itu masih dapat propose Pacho yang sus koros ujung cai yang Chumalan Gita potential come to report and Bisero punya riset beliau Pacho mari bisa mungkin Pacho itu essential rambut untuk Chumalan Gita potential come to report and Bisero punya riset beliau kata kita legislator elected koros essential dan report kata Chumalan Gita kau dah rambut Gan kejadian bangsa yang kedua di Kaula. Orang bacaan upaya yang sijai tersungguh pun terhadap dan fokus buat sebagai support anggap Chumalan Gita rawat. Beberapa jodoh itu.
Motion ang question natin Wayne Convey. Motion ang question natin Wayne Convey. Motion ang question natin Counter to Kapatwatan Martinez. Motion ang question natin Counter to Kapatwatan Martinez. Question natin Wayne Pagkairata. Norma. Aromation Wayne Nett. Chorus. Account report. Okay, but if you can't even so one no, the roll call. Legislator 113, Aye. Legislator Ackley, Aye. Legislator Agustin, Legislator A. Tamerlan, Legislator Tainart, Legislator Chona, for Mr. Speaker. Science argument tayo tumulan diyo po. Kemudian jangan patuloy kailangan na ng isu. Udah majuan tuliset lihat at kalahin bang temporal speaker. Umuli kan yang paco alimen kita minta pasang aja musmul sekarang ti pun wow me paco tiap bang ko. O nelen nelen right kan yang pasang. Jadi yang round my temporal speaker. No wow imen paco one tapi paco tiap bang ko round. And kak supplement kita min pawin the rules of procedure and legislature katwabak. When kak kuya supplement tayo cuma temporary rules when kak pawin. Oy kami tayo. kemudian dia rokayaman jangan cuma kita rules of procedure and ninth legislature banyak dia temporary rules of procedure and 10th legislature. Terus na ujung yang kamu kita baca ni. Bisa pun kita coba iso essential mencari mana kita rule and ninth legislature when the we are kita itu jadi pada dia bahan dan walu yang khusus speaker ujar nama kawan tangada nomination of speakership. Mulai ban tatreunan itu nomination. For Stephen, I can't be so correct. Dan kalau dapat orang wow, jadi kayak apa ni pun mana nol. Bangkuran sana dan wow lah bangkuran nanti tu. Oh wow, sangat lelong. Chorus pe yang baru bangkur. Akan eksperimen pada orang biasa yang kemudian nominate one to lead. We are speaker.
Mukiter will speak. Nomination will be essential major nomination of Yan Showit. Or in essential. To pay Jay Patrol Lulu. So we move on to Chairman Patrol Tangata nomination on Vice Speaker. Eventual kita semua accept kita akan nominate Hadley and kita Vice Speaker Nett District Legislature. Nomination here for the Korean Minister on Hadley on Vice Speaker. We be essential the nomination. Nomination essential and more Jay Patrol and Speaker, my tuan teacher, Laura Ibenman, got Patrol nomination. To nominate Augustine and Kapuya and Lord Leader and Nett District Legislature. Nomination here over Spear, or essential major nomination and more. Jay Patrol and the Associate Jay Patrol Council Standing Committee or Jay Patrol and Suspend Standing Committee Standing Committee and Finance. And Patrol nominate Anthony Tainal for we are and the district leader original chairman of Essential nomination here Dr. Tainal from Chairman and Finance. So Mohammed Beige nomination and more. Essential Jay Tajutian Khan, given the place of CUA, here comes the third nomination of Chairman and JMO. Either from Momo, we nominate Tamardan, Alfred Tamardan, and we are chairman. Here nomination Dr. Alfred Tamardan, Chairman and JMO. So my favorite here, essential major nomination and more. Essential Jay Patrol and Chairman will entertain nomination of Chairman and R&D, Legal Resources and Development. President Patrol will nominate John, Jason John, as the chairman and resources. Here nomination Dr. David Jonah, Chairman and R&D. So essential major nomination and more. So essential Jay Patrol and develop. Jay Patrol Khan will basically know the Standing Committee and Health and Social Affairs, so Chairman will control the nomination of chairmanship and Health and Committee and Health and Social Affairs. Speaker, Mr. Momo will nominate Rosario, the Namadam Nett, and the Health and Social Services. Nomination Chancellor will agreement here. Dr. Rosario and Capuya, Chairman and Health and Social Affairs, Teresa. Chancellor major nomination and move. Will be Chancellor, Jay Patrol and Lulu.
set tayo katulangan ng suspend Vice Chairman Standing Committee kan. O Chairman will entertain nomination of Vice Chairman and Standing Committee on Finance. Speaker, some more they will be nominated to nominate Vice Chairman of Finance. Nomination Chancellor Tokaye Yenka Puya Vice Chairman and Committee on Finance. Umuwi ni Chancellor di nomination mo. Kaya katuwang na pala. Kaya bang langata nomination ng Vice Chairman Jane ko. Kumubitya ko yung nomination sa isang mento kapos ng Vice Chairman ng Chayan ko. Kung may lisensya, mag-video nomination mo. Yung lisensya, kaya patumanan, yung repulong. Isang imumo sa Chairman langata nomination ng Vice Chairman ng Standing Committee R&D, the Resources and Development. Speaker, I will nominate that to be Vice Chairman Resources. Nomination niya yung Christian Pagkakasi Bandap via Vice Chairman and Committee on R&D. O essential may nomination mo ay essential kay Christian Batuanan ng Lupulong. Chairman bilang ata nomination ng Vice Chairman and Health and Social Affairs kaya siya. Speaker, I will nominate Alfred Tamarlang to the Vice Chairman in SM. Nomination Chancellor to kay Alfred Tamarlang o previous year. Kung kaya Vice Chairman ng ESA. Kung may essential, may nomination niya. May essential kay Batuan. Kitkin na Batuan na essential di Standing Committee kan dunia essential dan cari jual di kau kalian terang Chairman Kacuan Bonus floor leader Kailangan speaker ng Kacuan yata yung pamukatan sa channel up Kacuan pamandi. Kemudian saya langgap Kacuan kaya berjumpa dalam enam persen dengan rangun kurus lucu dengan kemudian Kacuan ini bersabung Kacuan so ini essential kaya cuma punya dalam enam persen dengan rangun seberat bu kalangan yang diberikan kalangan so di kailangan ng kukurus biyang pasyang. Totoo kong ramot. Ele, may essential ng Italia ko tayong karyawan. Totoo kong ramot po yung totoo kapatid-patid. Legislature mo yung o istat. May bangko istat kaliya mo rin. Ang isupis. O yung mulianti, ikan. Kalian kau kata kusunan, boleh biar mencapai kita ramai tu kaya yang perasaan nanti tahu karyawan ramai kita yang kalian. Am ini match kaya rela cai cuma bila malam kusanti kalaman. Kalanganin ko por koras may ko yita mesensan sang
Speaker Cup, me iraipan pachoyang kumantisang nan nichungan ng sukset, siya binaturo ng sukset. O yan po yung kaisapan, kupurakan koros railakan miswoche yang konoti. Ususan, Speaker Cup, Vice Speaker, Floor Leader, o Chairman kan, and Committee yang kodatong kan, and when next, ayat may ban po yung kawasak promoyin kan, walang kachumang ito kachuan. Hari, when next kachyangar na nasuchoror, and kadata Speaker Cup, and current katong cup, ora kachungan at yata, mayori kawantalin, o kachungan niya Speaker, and next District Legislature, Vice Speaker, yay Legislature Albino Atlee, Floor Leader, yay Legislature Alexander Augustine, Ononia Committee, Chairman and Finance, yay Legislature Anthony Tainard, Vice Chairman, yay Legislature Mayorico Wendalin. Ang Chairman and Committee and Chayan ko, yay Legislature Alfred Tamerlan, Vice Chairman Alexander Agustin. Ang Chairman and Committee and R&T, yay Jason Jonah, Chairman o Vice Chairman Albino Atlee. Ang Chairman and Committee and Health and Social Services, yay Chairman Legislature Paulino Rosario, o may Vice Chairman ni yay Legislature Alfred Tamerlan. O dami santi o sang Speaker, meraipan katsang patsosang na ni sumasantian ranwat o kay Banot Sakali Palkariyaw, yay kaulan ko po. Nantan tutokan ranwat ni Seban katsang patsoya, nan kasarawipan Nett District Administrator Cup, ang parent tutok cup po. Seban Konmal, o Banpasan Program mo, Seban Taula, o Chepta, Kalangan.
Here we go again. V6 Productions, right back at it again. We got your boy, Rude Boy, Raynard Steven, Wawa, and Goy. Young and
Yeah. Oh, chef. And so Mark said, but I want to look at Chief Minister in Wainu, the Honorable Robino Primo. Sansal me all minute mo ya Chief Minister in Wainu, the Honorable Robino Primo, at Pachagolo. Go at Chingolwara. And so Mark said, Ibajawan Luka, Chief Magistrate in Sokes. And Sansal, the Honorable Michael Liaman, now we are Chief Magistrate in Sokes, Pachapolo. The Honorable Sotaranton, we are Speaker and New Municipal Council, Pachapolo. Lanso Mark said, Ibatawan Luka, Speaker and Sokes. The Speaker in Sokes, the Honorable Albert Johnny, at Pachapolo and Sokes. So Mark said, Ibatawan Luka, William Silaman Mumotso, Deacon Magari Ligorio. So Mark said, Pachawan Luka, William Nett District Legislature, the Honorable Atilino Edmond. The Honorable Edmond, we are Horan Nett, Kanigin Nett, but Pachagolo. And so Mark said,
Pachawan Luka, the Honorable Michael Mike Loyola. Pachawan Luka, Yan, the young Bombay State Legislature William Nett, Melon Mitarosimina, the Honorable Mitarosimina, and young Pacho Pangubo. So my oxide, if I don't want look, William and Wayne, the Honorable Edgar. And so my oxide, if I don't want look at the Honorable Brian Exide, we are William and Wayne Sokas on Bombay State Legislature. The committee of Pachawan Luka, the Honorable Kikiwo Hardis Jr., we are William and Taka Bungalap from Bombay State Legislature. So Mark said, if we put on the committee or look at the Honorable Steve Etwin, we are William and Sapwabik and Bombay State Legislature. Bill William the committee or Pachawan look at the Honorable Jack Harris, we are William and Colonial Town and Bombay State Legislature. So Mark said, Pachawan local, the Honorable Artwi, we are William and Wayne Sokas and Bombay State Legislature. Pachawan William Committee of the local, the Honorable Stephen Joseph, we are William and Wayne and Bombay State Legislature. And so Mark said, he will Pachawan local, the Honorable Jason Walter, we are William and Wayne Sokas and Bombay State Legislature. So said Mr. Kustoli Gorma, we are Principal Judge.
So Mark said you will put on William the committee or look at Songo Lavalap, the William and Songo Lavalap, the Honorable Miko Johnny. And so Mark said, if I don't want William the committee or look at, I'm a framer. Young Patpajabangpur, Mr. Vincent Rosario. And so Mark said, Pajowan Luka, ambassador from the People's Republic of China, Ambassador Zhang Won. Pajowan Luka so said, Temporary Judge Joseph Edgar Jr. Mawia. Savilman Way next temporary judge. And so Mark said, Pajowan William the committee or Luka, the Honorable S1 P. Moses, we are Liberty, William and Liberty Silu, Nett, Mokil, Bengala. Yeah, over and move, the Sumaka Bala. Oh, add to one work. And so Mark said, if I don't want William the committee, or Pajowan Luka, Tabanan Wayne Pompe, the Honorable Reed B. Oliver, or Edwin Warren. Bilugayang temporary Jackson Joseph, Kumuyang Yan Patugawa. Songbong Joseph.
Ikaw, may laro bata? Jason Jonah, the Honorable Jason Jonah Mawiyang, Chairman of Standing Committee and Resources and Development. Testing. I success right, but one require right legislature and election and success legislature Anthony Tainard or Chimalwara Julie Panabor Tainard. I so offset Ibajawan Luka, the Honorable Alexander Agustin. Pacholong Monmolan success ye legislature Alexander Agustin or Chimalwara Ermina Agustin. The Honorable Alexander Agustin, we are floor leader in 10th District Legislature. And so we have said to Bajawan Luka, the Honorable Alfred Tamarlan. Pacholongan success ye legislature Alfred Tamarlan. Chairman in Chayanko. And so Mark said, Ibajawan Luka, the Honorable Paulino Rosario. Pacholong Monmolan success ye legislature Paulino Rosario or Chimalwara Alice Rosario. Esa, Uya Ben Lupita Caballo. And so Mark said, Ibajawan Luka, William Albino, the Honorable Albino Atley.
Pachulungan suksej, yay Oya Chungol Morak. Senator the Councilman the Legislature Albino Atli o Edwin Wara. William Mandabil, William Vice Chairman and 10th District Test Chairman. Vice Speaker. So Maukse Chibajawan Luka, the Honorable Mayor Gawandali. Wan suksej, Ivan Pachulang, the Pachulang Mon suksej, the Speaker. Top, KJ Sangal Ticket, Mayor Gawandali, Edwin Wara, Marquita Gawandali. So Maukse Chibajawan Luka, Acting District Administrator, the Honorable Land Berkeley Licor, o Chungol Warak. Napan Pachulungan suksej Mon, yay Acting Administrator, yay Lantern Licor o Edwin Wara. So Maukse Chibajawan Luka, District Administrator-elect, Daniel Atkar, o Chungol Warak. Ang suksej Ivan Pachulong Mon, yay Nett District Administrator Top, yay Honorable Daniel Edgar o Edwin Wara, Cynthia Edgar. Ayay match Pachulong Rain Legislature Cup ka ng Winach, Legislature Cup ka ng Pagpachutungan Sir ka ng Winach, yung aki, Stat Cup, Uwaj Malwarak, Rain kan Koros, Meluporta, sang MC and Ranwaj, Ratni Layola Nuyas, Sabulmaro March Malporta Toka, Sambulan Ranwaj, MC. Ang mayang sawas kan may sawas ka mga pilong lukoto ka o korusya. Bacobo yang bacobuan. Mahalakan ni yang radio station. Iray labalapkan koras may pachuan na kasarawan mo sa pachuan ng sage namun pangarangar selya purple. Kapachkan ka na try kan namun kapachan style ng niya ka na ray kapach. Chen juga may pachulala punti. Direkto murway chacha, direkto muryongo. Ninyap na pinyata sa kapach laman kan. Ayinach pachulang ray labalapkan lepan pachuan na photo kasarawan photo tawagan ranwich may ang pagpacheng kis ranwich. Ukmay kan koros makachinya yang kich kalangan ng promay may kachinya yang kich may pansang kapkapese ong nan klel makitkan unan men kapese na yung radio station kalangan ng koros. Chaiban murnay so chik chabieta program karyaw.
Buat lagi ni mga kwenta. Kawasa ko pran chonway menway na chonway chikan menyang kich menyan sumisapan sabota ay non-ten program rano pan kakaran tulaw chukta atamisan sa nung suksik galang cakay kan dan radio kan na tinan men bagay chikan na wesak mangyawi wala sumipan sap ay non-ten program rano palkariyaw pan chukta kalang. V6 Productions, right back at it again. We got your boy, Rude Boy, Radar Steven, Wawa, and Good. Kameramen nandiyan, dahil patuwan malaylay mas, sak, nandiyan po ta, main ko, dahil patuwan na ta, buyawi.
Ay, lupa no, malaylay mga joke. Nida. William! Ang suksod siya tanong Hey, yan you want ni to Sak, put it up? Pachuan Pay, Sakwansak, Pachuanda. Okay. Hey, Taransak! Pintaransak, William! Pachuan Piliang, Hey, Hey. you want Taransak? Taransak, Pachuan Taransak. Okay. Hey, Taransak! Eslingsak, ang suksod, Piliang. Pachuan Piliang, Pay, Pachuanda, Eslingsak. Hey, but you want Taransak? Talarin! Tutawar, bisang Taransak. Hinta ka para Pinta ka para kinsak. Litag. William! Pachuan Piliang, Hey! Pay, Taransak. Pachuanta, kapara kinsak. Pasay! Pasay, Nett! Pasay! Tusway! Pasay! Pasay! Pachola, dapat. Masay next one, Pachuata o Pachuan, kapinsang kila, kapara kinsak. Wasay sa Chomon. Pacho,
Senalem, next. Hey, kasi ng isa. Pilihan, Subsit, kapan dia? Sabuinsa, Hey, A, Pachuanta, Sabuinsa. ya. Kapan dah? Sabotar sa ang subsit, Kapan dah? utama sensan yay Hey, dah. and kakansan sa long kaprochon way nagalwach Nett District Administrator o pinin kawata ko sa kaysa kakan and when Nett ang subsit kachiyang pachuayang ng kasarawi san wariyay sa kayo paran kong nariya katrin sa kayaw. O program kan kakitaw na pupisak sabatan. Kaya kay may pato yang iya yang kata sabulim program mowa ako na ang melel yan uyay tunggal sa karatang kay bani wow bang prensa mencai coach uya ay tunggal sa karatang kay bani bang purampot laban net pacawan uya ay tunggal sa karan wow la bang puran sunan kanan way net pacawan wow ke nan kanyay nanep o bilbatawan waon ki wasay walo isokan nalaim serisokan so kamar sumasangkaw sa pokan nanawan kamar kalian talagan kasabul wawat kuingkak bil batawan waon ki melal ulia bachal hong nan mumotang congress sumatawan palap to urunu mawia ulia ban 83 ilchungalen ko wow ang ambassador Shang Wong yan sa waje kasabul wawet patawan waon ke kabanan wen Bombay the Honorable Reed P. Oliver o achungal warak patawan waon ke uliabakan and mumotan nan Bombay State Legislature koras mayang patayang kachtian ranwat yang sewajar imi patungan wan ke acting district administrator the Honorable Landberg Clicor o patungan wan ke district administrator elect Mr. Tani Eletkar o yang sewajar patungan wan ke speaker and 10th district legislature the Honorable Mayor Rico Wandalin o yang amoy kang koros o ay chungolwaw and toke koros me pacho pango burranwat isoko irap kayo nan sabulim program yay Nett hantem o winning call St. Joseph me bata bukowat o yang aki police and Nett district government watch
Alanganin puliskan o punisong call. Yung program ay lolawan ritsingata o yamin pagita tikan likoryo and kita po. Isoro kecil lolo, kawan bajuan san-san. Terus kat, kita. Nilang-langin sa ona ongin sarawi. Sarin na nila kati. Saray na nila kata, saray na nila kat kontay sarawat kailangan niyan so mewya tiran sak. Buka karare, san sararare, pailak men bukono. Nila katiyar o kati sarakata o ilawatiyang paywat, payo masarawi, pay sarawi kontay wasan kauto. Kung mengerti kit, rosan kalay, makalap o iso, patutian ranwat and kaplalaki, yeyas, rosan ay sapalman ngayon saramawo, babolan ngayon saraw. I met may ulianti, kit, o pekarawi, nilang lang kabayan at kaon Yesus Kristus, bagatin yeyang kongi, o ngayon sarawi, kakaon, dia naramas o anso kokolaji. Amen. Kalangan ng komoy, tikan likoryo. Irabesilo ng sabulim program. Isakaratang kasampot mapansang acting district administrator. The Honorable Emperor Cligor. Iyang pwede iban utan mo nanwewe kay bani pangkupuran sama chile nilap Echungol kay bani oh wow pangkupuran arokson pot labenach namarkian wainach kasabulwawach pangkupuran kachtian sonanten and wainach wow nanten ye nanap wasay oleh sokan kurus nalain seri sokan kurus subkamar sumasakan kurus nanawan kamar pelyentalkan kurus wow choror toka Congressman the Vice Speaker Honorable Moses Kabnaway Bombay William Achay ng Bombay State Legislature Tista Talak o Local Chief Executive kan Koros Speaker Wantalin o yang amoy pinungko ko sunat kan Koros wow choror toka songkobong labalaban wainat o yang amoy songkobong kan o chay Koros pacho te lugo to ranwat pangubur isoga ragachun kupure puyaga kuya sakartang kosam puyaga isoga kachtiar na molar o lukayang ng sabalim bukon kasaraw kapanabat ang district administrator o pinin ko kasanat kaisag and wainat kalangan ni Sogo o Corusya herelaray chukot sa karta Kalangan acting district administrator Irakabayo ng sabulim program ay coal potch na pambilsang Pining Coal in St. Joseph.
alanganan po ng call. Iragalimaw ng sabuling program. Yay, kasabul pun puko, acting district administrator o start elect ban Pachawan Uya ang Zogset. Kakansan sa long puro chon way man sukset kan bang yaw ye kasapul pen puko pansang acting next district administrator ong iyang soga next Kach-kach district usa kan ranwaj. administrator cup Pwede puko yan kakbata sa bulim ranwaj Obsin District Government Watch o kasapul kasbal patil ang District Administrator Cup the Honorable Daniel Echkar ang puko kasambalwaj may patrawan pagi ren District Administrator Cup ang patrawan Sekiway Batil Potach Nuvaw Pepol o Malili. Isogo, pwede sansal puko kasapular, nansabuling program ang Zogset. Isogo, rang kachin mo itang, songgo pong labalabin mo Nett, ang kak, pachawan tak kau lang pukawat. O ilukayang, songgo pong labalabin mo Nett. So ka, kung kupura ko yung kunyan community katiyan na wato patanan ka kaunan ka. Ngayon taniya letkar, nuwaw, kakulan mong kaunukot, utun mo na tunsak, may plani lalapat, Uyap on District Administrator and Nett. Ni wani kankoras. Ni pun o mele. Ni sotapan. Tatonki yang kawat P9 Up. Iban uyap kawat on kakeftan way. Ukay ang tunwin na tusok. Iban Dawson kung District Administrator, kung Dawson Hefesam, yang aku kesunat mana-manakan, o iban yang su koros, Roroki, Kopulki, Dawson ang kesunat bukat. Tantara, Sisila,
Kankakela kusunatakan. Kankakela kusunatakan. Wow. Wow. Unitiak. Unitiak. Katututo. Katututo. When koneng. When koneng. Sor. Sor. Open. Open. Bukon. Bukon. District Administrator. District Administrator. Account court. Account court and ikaw lang ang magsuka. Nakinig ka na. Irakaisyo ng sabulim program, Lawat Call, Pangsang, Winning Call and St. Ignatius. Hey!
kalanganin kuining kol. Ira kawalu nan sabulim program. Ira kayong kasambuan ng sabulim program. Kuisoko o koros pacobang gubur ang kak mangi tapacowan yawasat district administrator kap pacowan sikik chaiwan ye iro kawalu mawya inaugural address sang district administrator lugayang kanaganat. Kailangan ko tayo. Iyang okay po ni. Kung malan sirin, masalapalap po tayo. Kaya po ni, kung malan nauriyan. Sirin, sunahan ka ng wainat. Patuwan ka naan ka niyainat. Wawat sabul. Pacuan to kaya kinanap wasay ulay sokan. Pacuan wawan kinalaim nangklay siri sokan. Pacuan wawan kisokang net sumakaka samarokan and wayward. Pacuan wawan kisumakakan sepuntong alap lang konacakan. Pacuan wawan kisukamar sumasakan. Pacuan wawan kinanawan kamar palian talakan. Pacuan wawan kagabanan wain Bombay. Honorable Oliver. Patuan waon ki wali aben lob de silu na nabasam Congress Vice Speaker Honorable Moses. And also pay my respect to our diplomat guest today, His Excellency Sheng Wang, Ambassador People Republic of China. Pacuan waon ki Principal Judge Lee Kor. Pacuan waon ki Associate Judge Chani. Pacuan waon ko uli ban wainat nan momod dan pinan ko kusunat dan wain Bombay. Kan geraran net kroroy net. The Honorable Hetman, Honorable Loyola. O kempakapamakan mayang paco pan kubur mapaco sang nan Bombay State Legislature the honorable members kan mayang paco pan kubur ranwat iso karogatin kubura pueki ranwat makit pa ruwasan pausan ng kusunutan wainat ay mintungalan kaya iso maakset Upona siya kay Tungalwaw, Melil, Sapulim Zone Babagan, and District Government Watch, and Administration Watch. Patuan wawan ko Speaker and Nett District Legislature Kaysak, Nani and Lawachik, the Honorable Mayor Gawantolin, Vice Speaker Atli, Floor Leader Agustin, o Honorable Members Koros, na Nett District Legislature Kaysak. Pacuan wawan ki songgo pung lapalapan wainat yang amu songgo pungkan. Pacuan wawan ki local chief executive kan mayang pacuban pukul. Pacuan wawan ki municipal council kan napiliang pacuban pukul. Pacuan wawan ki tikan abnumelelo isungal wow eto kacuan wainat chunsak sanglap tu kayu lelop tu katuwa. Iso karagatin kubra o itungal laplapin sa bulan uragatin kubra kaniya kubran robatso kuyan kak saletak niyay paanu sa naigiyaw tabay sa karataan kapkawat na isabulim program kasaraw kapacapat and ranwat sang ni kayo ranjon waywat sa melel ray ko magtinchabuy waywat niyar kang katin malulun pungki apalpan waywat niyay siya mawaywat pan kiwag sang non-government and more ong non-constitutional government mamamor ranot. Pwede sa palman ke bukan liroroki
kau palki pungun chon waywat o apal ban waywat ayay magara tara kuprenda po way ang kakachang ng tatok kasambaliw puen kak pukati apal pe kamagit pe tatok lak o tatok solely bilbil koros maban miya nan district government wat nan constitutional government mamauran wat Area Sainsal, mesang nikaway tanol ka way kachang ng tatok kasang paliw. Ora kachang kahit iti sabul maray tatok, ako si sukit tuwag ko wali sa klima. Nyarail pukati o kamanalap pa sa ng kusunod ang waynat. Sang niyaw ka ng tatok ka, kachay karos kachin mangi. Me iralaw ta isa klima, arala pa isa klima, me pa sa neta, one sabul maray tatok. Sang nan iralaut kwau, pan iralaut wano, rajik tayo, irap degdegeu, ruwase o kasaneti, niyan so maway bang kacyang nan pasarak panpuko, te ususlap, an palyang kawata kasunnet, o palyang kagala kasunnet. Pwede kupuran way asan saler, asang bil ni ruwasan pasan, iralaut walu, rajik silu, irap degdegeu, o sang ban ralau tuau racik limau racik kew yai me pa sana takkat tian ranwat o kich kan me way katin ku prayer en kak pacawan kamanaman pen pukokan mese cengolin biya so ko nan kan yai yet kan Nett ban min pacawan sakar kita ban kubur umonton way unsak o pwede ku pran way san saler wasakaros uansu karos kawat ni bang magkit kon way kasempalwat ban basan pon wow o mele ni ban jut pon basan ang kusunod at waynat kasandi o planen data kong administration wat imen batawan sakar ko ban kubur mamia data masay kunsak nan administration en mawa yeyi chame option di start bang claim ko ban kamagit o apali data karos kamagit karos ban kap nan administration wat aban magit o apal ban kaway and leadership and waynat. Ban kaksan o kabayba and kakuya kabayba and John Way Yusa. Hong Speaker o honorable members karos na Nett District Legislature. Imit mal da marawat ke bagi administration wat anu pulapul. Minuang kakaros chailan kak kay cik pana waway administration wat wan wasa magchay kak lali. Kaya so, acay lamalam, acay tatok, pangan palang-langata. Pwede separation of power. O pwede butuk, o unsa magcay lip. Imen kacaman kong kumain, may phone payment, abnormal, waynat met. Chukan war, chup-chup, war say. Imen uwan kakaros, acay kairo, o planin tatok, ante uya kamabacay, nantiyan tatok. Apon kakyang sawasa, kairata, o katayala, kirtan payan waywat. Imen kacaman kun kumail, kacaman kun chay karos. Bekaulan buka ranwat. Kapuitan lakap pali, apan pulsang, uba pungan ranwat. Wasa karos, hansu karos. Bagcay ba, minimin pa na, sawas pa na, limbak pa na, hangin kailak pa na, bukaan way kasampal bukat. Apan kiyang hangin administration wat. Oni hansu maangwat pa, nipirjon, hansu maangwat pa, nipirway wat. At son way bangkakan ken, kain sana mau pe o bomawan administration wat. Pen kaira lai cakar cakarata. Kalangan kubran soko, kalangan kubran nan kanyi melel raikan, laban government cekan, mabiliang pacupan kuburan wat o John Way Yusuf, pwede katian ran wat, katkiyangar, wawbe o kay barakban tatok kasampalan ran wat. Iso ka ragatin kubra, pwede miya inan kacaw kay mayang pacupan kubur. Ako na yung sakratan kapungwat ng kakpatoyong ran. For those who non-Pompeian speakers, on behalf of the Nett District Government new administration, I would like to extend our sincere gratitude and appreciation for your presence today. This inaugural ceremony will end today, but your presence strengthened our friendship even more. Thank you
kalangan ko branso ko nangkan yay kalangan John Way siya. Kalangan ng district administrator o irakatuwa ng sabulim program yung goal pot sangpuin ng goal St. Joseph. Isoko ng kaniya irakaisak ng sabulim program kay masanin kawait isoban kacin sabulman kita ang sukses.
much that you want to give for Carson, eh? Sakaratan kai purana nilap, sakaratan misik, sakara purana nilap, gatin kupre, out of ranwat, don't be usik, winet, sakara kupre, kai pai punarakson po tapenet, waun kinan kini, waun kitron. Waiting kan mayang kacang kacang. Pilwan kisah matal kabinan wain pun pe, mulia bagan nan Congress. Tron wain na tron siya. Ranwat tal kamakamat. Niyo sa mo. Yet, tamay the dog. We didn't go kusin kapatalar. Lingan. District Administrator. Right back when no cow. Tell Patra. To talk to God. Nimumon kawawi. O Patra song chorus. Magdai. Kasan itu kita ingin pasti kebenar ranwat sunbar sidi seksama murin ada pateng FSM pateng state trigan dan bulbi o kawata sabi matal pasan Israel Katstar, Katstakan, Israel bil Patutar, Matiang Motel kan, Uranwat, Memmaur, Lil Ranwat, Mayang Kawata, Pasan and Kusindet, all the Siliman. Iranwat, Ulma, the Kalab, Lebanmar Nett, Leban Ulma, the Kalab. Naben Magic, O Isho, Nay. My chorus, Makaula Ranwood, my chorus, Malapuko Ranwood, Paddy Loudon, Patpadon and Winded Ranwood, my Siri, I should let a dog, but we have met my Manakap, my Oler. May Inaugural, may gan ut alepukon apapali kasantikan chorus magday katangadian ng 1,000 kusinadin winnet. Kita di Inaugural magday biban patang win tonpi patang efficiency. Isang chorus dahil pitsap sit nanwewe babukat tabi patki yang wena marga resto yang padore dai ranwat awi mamakmag ranwat dai kaula ban kuburana nilap sangkan dai anane dai dosela mesaigen nekla O bilisang kay magkatayin pan matawata pan kapatayan. O wiwat nagkakat ko way sore kapay buutan toko wiwat o pulta o utakan wiwat ang kakyang paigi. Sangni pasanto bukat umay kasanadir tama pan palikan pan pukok isang kay moni Kirtan payan way sap
Songkan mo ya kapay ben aramasen tron we ranwat. Nan peranwat. Julian tingay. Pagkabot laban na sundagat. Ngayon mababalik kumail chorus. No susta, mas do susta, mas speaker, my chorus. Sabul menisyo. O sabul menbut laban na. Ang may dumadang chorus, may bang tama-taman. Ma, angin kailap, pan, magit, ngenwat, agan pulisang paisang. Ira chorus, masih depan pulisang paisang, o ang tiyak and winnet, o sangwat, ipagramay. Niya may kaula ban kuran nanilap, may kaula, o kaula bukat, may bang kaula ni Melel, kaligag may kaula man. Mising ranwat, ipatagi ang sudatangkan, may patron, puisyo, yang puin ma, o sila yang lepor. Pui bilpangan leporer, o bilpangan ibil gila belan kapan. Aku main berboy ranwat, ika bor ni, main bar, main sonbar, macam-macam, main ban peik, main ban neupene, main ban waupene, main ban mele. Main teman-teman, song chorus mereka ket ko, nilla malam, nilla kaya, onu makin, wow makin, keduan ong pewat, wow magmagit, o pugo magmagit, o melel magmagit, ye jembang kare yang, patro you mentistat patroan. Bedroan, war say, true and war, triple, war say, hey, me, and we would say, and we come out patrol. From here, song trotro, Magatel Camelile, Magatel Ken, Magatel Anana, Kapualas and Met. But I tell you, we work memorin tone we would, and kak para yang one at el kak, oh, we have a cut, uba, uran and ila. My band tamataman, we would, I tell you, we would, I tell Camelile, oh, a penal. Mia serene, Mia Orior, Mia Nilang, Mia Nisei, Mia Showmas, Sean came here, Lilman in Beto. Sean Bukat Chorus, Chaiwia, Pan, Kuburan, Lang you, Matangi, Anila. Mindigigan, Lokayan Ligigan, Ravin Kosea, Court. Lang sang pon pe child gin kose anila anila what sa bulime lang makalangan mak kaporapor nana dahil irakan makabudolong ito dahil siya uwisip dahil siya perfect hindi na kayaan why Rama Stemen, Mainin Medel, Magday ko siya, Soon Gomor, Christ, Ebiliyang atay kaula. Ainin perfect. Tamaruyang, Rakamela, Rakalubuyan. Kacay, Boris Maban, the dog, and Winnet, kaya sigoy mo ni kaporapor. O niligilig, may lapo yung ganun. Kung may tama-taman, mabiyang may kaum. Iyo magmayl ba ang si Ramanabuela, miye ang may kaum.
puin me uskumail daw, kamail kaun. Pamiyagay me ustaranak, me wukit ut kaun. Me mau, kaun mau. Me wewe takut kaun. Lokayan wai, lokayan bumbi. Try talenta shown papa ke. Malaysia takut papa. Kuat ukuran kuat. Apali aramas. Magmay banser, mataban eben krinisya. Ban eben bumbi. Ya, kiwi na bakit na ba mawang mentoro. Living for the sake of others. Kasambat, siya kan bumbi yu. Iwiyam met ko yung mawang laban. Amay dek, neben krinis. Komen ngay yo, sebagai sidua ko. May gawin lang, may siraw yung met. Speaker apa? Kalau madu yang distat, kalau madu yang apa minuman kita contagious, akan tahu besar, bandar daru ya atau ya kontrol ya. So, kalau winner saya spend, minimum spend, tamu mira day ada yang kos, lok ada yang kos, peren ada yang kos. Mela ada boros, dua ada lagi. Pi ada boros. Ada banyak kita pi pun bambi. Ada pun mela. Utama ada banyak ya. Itu song ngai, mungkin ada macam. Pi banyak ya. Ada mela pun mela. Euti naramat kot banget itu kadang mau kalau hari itu kan lo kaya pergi administration cup imamai uyai kapeng ong administration meren mana bas uyato o SPB itu rawat jadi paduan kemisal dalar sudah menjadi bau uyayang. Kita perlu ada energy or time. Energy and time. The clock is ticking. Ria sudah mereka kuyada. Mona deba mela, mainan dia kuyada. Mereka tidur, kayaknya kan kemarin mendawa. Mia mereka saya imaniak. Meniang kau, meniak sumber riset, macam mana sering meniak itu berita. Mana dista tu macam semua, macam itu. Macam meniak kemana lima baran, kalian cakap. Kami kalau kau meniak rei, sumber riset, kalian macam sudah macam. Dia yang ada mau. Imen uya kapeng troror on sangwang karbe ude tam sudah mayang Israel sam embassy kan wine tranwat kami manugala meragin shock wine kami manugala meragin pirsang wine meragin tutu nempil sang wine. Ya boros, jadi kisah mana mereka kisah kayak wasa. Kapungan Sangwang. Very short, I would like to say thank you very much for joining us. We are having a celebration like a party because something good happened. By surprise. How come you're alone here? I just mentioned something, maybe other
foreigners, ambassadors, maybe they thought arriving Bombay, they forgot they arrived in Nett. Sleep, take a shower, wash your face, do anything in Nett. This is Nett Kingdom. You are welcome. You will be rewarded from me to you and all. Thank you very much. Thank you, China. And thank you very much, Kalan, for corruption around. Kailangan ng isoko sa bulim nasa ng kawait kasalit o mao. Kira kaysa kayo nan sa bulim program ay call pot kan sang piling Colin Saint Ignatius. Bye.
Mekot mana kata? Mekot juga. Kapital pendang yung kawan saya masih cuma urun itu sila urun. Lebaran na. Benda orang sewa-sewa ini dua. Lebaran. Kenapa lebaran itu bukan jadi kita ni? Mana? Kerja orang tuan wainet, asuk set. Sekali kerja dan asuk set, kawasan kusut dengan wain, kan kapal-kapal wain, kapal-kapal apa sih? Irail mereka yang terawat kalangan kumain. Kawasan yang kusut dengan FSM kaku kita, mak tuin wat peran wakit, kalangan nasong uli Irail kau pada rawat. Ini betul yang pakai ini, main sama-sama. Soko nanggani kim saklani re nan sabulim program ye lolongan rucengiti sabulim program oi bagita tikan likoryo dan bagita bukogo Coach Manaman sa muna ongin sarawi ang kecil bawang o kecil popular. Soko nanggani nanap Borussia i irawaj magkaim saklar sabulim program o uliante committee o uyat kalangan soko bagiar kecil moletin molar nanggani o pacoti koros kalangan ng kubur koros arer sabulim program Chorus 9 image magkailan sa kalaban Kapatid Batch and District Administrator and Winning Kamatakasunatkan and Next District Legislation. Sa Pachamon Lugachuk, promoilkan online sa Manlay Pagkasukan, pamagatang mulo, Pachoto, pwede sa lang promoilkan. Kalanganan Everson Telecommunications Corporation, Sinikat na masakan Chorus maging sa Western Long Children Tagawkan may 56 radio pagkasukan palakita. Sa Pachamon Lugachuk, promoilkan kalanganan Kukulkan Chorus yan o Kasilelian. Nett.